Asik. Ayah Queen pada tapi kau secen rangai Geboy lawas Geboy Jadi onok barang ngaji lanang calon pengantin. Di Geboy maning sayang kelingan waktu ngomal barengan jarine orang nganggo dolanan ngomongnya semanis madu nyatane mung cuma ngerayu. Kaji wadon maning kaji wadon terus kaji wadon janjine manis setengah mati omongnya orang bakal nyakiti ngakune orang duwe lagi nyatane ning majasi nonggoni. Anak Jawa barang ayah Queen sing ayah gaek bae abondot mendi abondot spesial kanggo sedulur Geboy nada tarik maning J ser nok ilut nok lala mendi kan abang eka Rosa sambal terasi nok sayang di Geboy terus pengen ngomongin cinta janji arep setia padahal buktine sampean sulaya. Ayah kowe keceki kodek apa boneka ayah poin maning janji seribu janji sering diingkari manisnya wong wadon obonge wong wadon semanis madu. Sapisan maning J janjine manis setengah mati omongnya orang bakal nyakiti. Dari tania ngakune orang duwe istri nyatane ning dermayu nonggoni. Dari tania maning jos barang ngaji lanang sing duwe kebat murup-murup dari onok sing lagi anak di Singapura Sugar Mom anak Jawa sing duwe kereta cepat asik yai sayang keterosa sambal terasi abondot pengen ngomongin cinta janji arep setia padahal buktine sampeyan sulaya. Alah ayah kowe sisi mater jane wong lanang janji seribu janji sering diingkari manisnya wong garang gantengnya wong garang semanis madu. Jadi onok maning sing paling manis kelingan lagi bengi demenan alah jarene orang nganggo dolanan